usekwenzalayo ukufika sendulo ingene phakathi kwalo muzi. Amen. Uthi uNkulunkulu uNyazi wezulu ngizophuma mina shembe baqoqe abantu bakini soyaboqala abaphe emandulo empilo zasemandulo abafele edingisweni abajwayezilwane abashiswa bese badlangaleni becashiye zobaqoqa amashembe ebese ngibabeka ngaphandle komuzi bayongena ngey'ngane zabo zegazi masifika. Amen. Namhlanje nakufikile kade bahlala imindeni yakini ngaphandle sengo-2017 shembe iqoqa. Siyacela mawuthi ngaphandle kwalo muzi uhloniphe uhambe ngemigudu okuthiwa kuhanjwe ngayo. Amen. Sibonga-ke inhlanhla enkulu ngabantu bayo Nkosi. Sithunyiwe ile mndeni eminye yayo yafa kabuhlungu. Ngiyakhumbula izolo ukhulume omunye ikhehla izolo tatala kaMthilisi ilabulawa umfwabo kabuhlungu wazoquma ikhanda. Lithi manje ngale ngane engikhuluma kuyo ngifuna le ngane ingenele emanzini. Bayingene emanzini le ngane ngizothola ukuphumula. Indaba enjalo abantwana beNkosi esihlangane ngapha phakathi kwalo muzi. Sizovula lelo thuba manje ukuba usume labo uNkulunkulu abathumiye ngalo muzi wabatshela ngawo noma imindeni yakubo soke bazala ushaya sendulo elele somhlaba. Amen. Umuntu uzohlamba ivesi elilodwa abese ngene endabeni, mhlawumbe ivesi elilodwa angene endabeni. Ngani ngoba uNkulunkulu uyawazi umsebenzi wakhe. Masufuna ubhombe eduze wakho nqamuka ebese ungena endabeni ngoba sibaningi. Amen. Uwazi insizwa ngapha uJamawe uDadewethu Tethelelo namakhosazana nawo bayinendaba ayithunyiwe uNkulunkulu ngalo muzi. Phamba labo bantu beka amabili amathathu sinesidedala abantwana beNkosi sosifuzisa. Amen. Bathulwe amaphosonga asezulwini noma imindeni yethu eseyolala somhlaba. Amen. Inkonzo yasemhlweni kaNazaretha uNyazi. Amen. Kanti uNkulunkulu ngowacula apha endlala yaseNelmote ethempelini lasebonana lapha ethempelini ngisethempelini lasevezokuhle. Bantwana kaNkulunkulu lengilele kulezi nsuku ey'dlulile kwangolwesithathu. Ngibona nje ngingena lapha esangweni kuyasetshenzwa laphaya. Uma kusetshenzwa laphaya ngithi ngikudlula ngibone nje ubaba ngapha kodwa ngingamnaki. Nami semdala ukuthi nje ngiyogqoka ingubo yami ngiyosebenza. Uthi umuntu ubani owathi abantu abangaguqi lapha uma bezosebenza lapha. Angaze ngize ngiguqe mina-ke kusukela nje mina ngiguqe mangala semsebenzile kodwa mangena angaze ngiguqe. Ngidlule nje mina ngiyaya emsebenzini ngoba njengomuntu ngisuke emsebenzini futhi ngizosebenza la ekhaya lemphefumulo. Uthi ubani owathi abantu abangaguqela uma bezosebenza lapha ekhaya. Uma ngithi ngizala ngiyamuzwa umuntu usho kimi ngibona sengiseduze kwakhe ngathi angazi ukuthi ngadonsela kanjani ngafika lapho athi gqoka ingubo yakho ukuthandaza ngaguqa ngathandaza nami. Bantwana baNkulunkulu bengayazi leya ndawo ukuthi kanti uhanjwa kanjena kuyona. Sizezulu awucacise kahle le ndawo lapha phambi komuzi. Lapha yana awuhlala khona ukumaya. Kuyesihlahla lesi singapha wayelapho. Mina ngithi angaze ngize ngiguquma ngena ngiguquma ngiphuma. Phambi kwekhaya lomphefumulo. Kanti sengike ngabona futhi amabheshu namabhala amathathu engene phambi esangweni
ezothelwa khona lapha futhi phambi kwezikhala lemphefumulo. Ubaba umshumayeli unene wayemila kunethembe ekhona la. Emilapho lamabheshu lokhe bewathatha abathethasuthi wathatha amabheshu. Ngaze ngabona ibheshu eliyilungu wayethe umama mhlaye gana ngombinela lona. Ngithe ngithi ngiyothatha bathiwa wena namabheshu awulinde. Uqale kuphelele laba bantu laba abaphuma lapha ngaphakathi ethembeleni. Bantwana kaNkulunkulu ngiyabonga khona ukuthi ngikwazi ukuthi ngifundiseke ngoba nami bengakwazi inkosi kusenengizwe. Amen. Ngekhetha inkosi enkulu asephakameni yazizulu. Lo khulumayo ulungele ukuthelizwa seshowe. Nami sibonakala inkosi eyiphozelayo inkosi uNtuli. Nami sibonakala isini ngikuphelile lapha ngaphesheya. Ngisebenza khona sisebenza sibaningi sisebenza sesasebenza kanjalo Amisize umfana wethu bakuze bonke abantu abalapha emuva. Amisize lonke lapha. Amen. Sesasebenza kanjalo ngasifika umshumayeli Majila lapha ngasesinqobe ethi nezakahle bafana bami nisebenze umuntu osebenza la ekhaya imindeni yakubo ezulwini yakhululwa neboshiwe ushembe yayigeza ayifake ezulwini inkosi kuze senikuzwile. uNkulunkulu akusize phamba kancane. Ngekhulumayo uthokana wamanzi ngithande ngaphansi kwenkosi uqhawe. Manazaretha ngomsombuluko ekseni, manazaretha ngikhuphe ngathi khona ikamera ehlelelwe ngithi ngilale kulona, ngingene ikamera ngilale. Mangingene kule kamera ngikhuphe ngathi lapho ngaphandle ngathi ngiyabuyela, bakubuyela baseqhamuka ishadi, le shadi iqatha inkosazana. Lenkosazana iqatha ngathi bayatetisana sakuvalelisana, lo muntu oshalela ishadi ngene ngaphansi, mangena ngaphansi uxokozela ngaphansi sithi hayi wenzani inkosazana iphuma kufanele masingena la ethempelini. Yithi ngisacawela lokho kumele ngingangele lona ngizathi kugcwele umoya magcwele umoya ngathi ngizocindezeleka ngivele ngiphaphama ngiphuma ngithi ngifuna ukuthandaza ngizizwe lenkosi ngathi iyathetha kodwa iyeza ngathi ikhuluma ipassage. Yithi sakhuluma ngingakafiki la kumina ngibe semkani ngithi nawo bangazi ukuthi amankosazana futhi angihlangene nawo. Ule ngathi ngiyithelele vele ikhuluma ngathi siyikonele lona kodwa ngiyiboni ikhulume ngola iyathetha. Mayithetha ikhuluma kodwa ngizwe ukuthi ithini amagama engazile ngabeni ngoba ikhuluma iwaphinde vele ithi awufazi ngani ikhuluma ithweni ikhuluma ithweni ngani angisawazi ukuphendulela uma yakhuluma ngiyahlala ngishaye edongeni ngumuze ngaphansi sengiyakhala kukhulumeli ngivukele nasebusweni mase ngiyakhumbula ukuthi impela kuningi ngangiyibona ekhaya ngisabe ukuze la ngaphandle ngawo ukuthi uma wenzala umazi usho esithombeni kodwa ngathi ngangenela ekhaya wafika Kansuthi uzokusondeza kakhulu engelweni ubhobho. Qhelisa kancane khona sizozwakala. Kancane. Namase ngikhumbula ukuthi kuningi nami esengakubona selungangenela ekhaya ukuthi uma wenzala umazi usho esithombeni kodwa ngathi ngangenela ekhaya ngampupha wafika wayithatha sengitshela ingadungeli naye ngazama ukuyisa komalume. Inkosi kusise ngikuzwile ushamba ngithethela nanokusawuluka novalo uma ukuthi lokho umndeni yami iyalokuthi ikhiphe ngaphandle azayiphinisele ngabo. Ngekhetha inkosi enkulu yasebuhleni noMnazaretha. Lo khulumayo umthokozisi kanongoma phansi unkosi uZulu. Nami ngizohlambukela ngicela uNyazi wezulu ngiphe isibindi. Ngizohlambukela nami umama wafika lana elethe isimayo. Mayelethe isimayo uthi elaleni kwakhe wabona umalume wakhe osena 15 years owadlula emhlabeni. Uma embona umalume wakhe uthi mshanami uthi uyambuza ukuthi umbona umalume wakhe esendaweni esemasimini bayimbona esendaweni esemasimini usethena usebuza umama hawu malume uqhamaphi uphumaphi malume ufunani la emasimini usethi umama usethi umalume wakhe mshanami ungahamba mina emhlabeni mntanami angiboni ikhanya ngiboni lutho mshanami ngilapha emasimini mshanami sathundwa lapha ithi kodwa mshanami angingedwa mshanami ithi uyambona udadweni lolo hlezi uyibuza ngayo ukuthi kwenzakalani ithi udadweni elesikhomba emgwaqweni ithi nanga udadweni ikhombe lapha kuqamama ithi nanga udadweni lapha emgwaqweni ishela udadweni usebenza emgwaqweni ngiphinde ngibuyele emuva ncane umalume wami omncane lo mgwaqo lo ngiwushoyo wadingana imoto kuwona ithi udadweni usebenza kula mgwaqo loya kodwa wasinda umalume elesithi na mntanami yazi njengoba ngize ngikwazi ukukhuluma ngifikela kuwena ithi ile ngane yakho kunodadewethu obeyinkosazana ade obelama mina owadlula la emhlabeni ngendlela engaqondakali usethena
Njengoba ngikwazi ukukhuluma mntanami, ingane yakho mntanami, ingane yakho iyavutha umlilo mntanami, iyabashisa bonke abantu abenza lento mntanami. Ithi mshanami umbiza ngomshanami iphinde ibize ngomntanakhe. Ithi le ngane yakho usezwa omunye womndeni amaziyo ophilayo namanje. Ithi mayimuzwa ikhuluma uthi yena saze sayilanga besasiyithathelani le ngane sasuyisebenziselayo. Namhlanje siyakha sisazi ukuthi sekwenza njani. Uthi le ngane uthi mabethi bayibamba le ngane ivele ivutha umlilo le ngane. Uthi sekuyiyona manje silawula wona esitshela bona sekuyibona igqina labo basebenzayo. Ogcina ngibona uNyazi likhuluma nami uthi uNyazi mntanami yazi lo muzi ufuna lo muzi awumfuni umuntu oyisula. Lo muzi wami ekhaya lemphefumulo mntanami awumfuni umuntu oyisula yezwa. Ithi ufuna umuntu ohlakaniphile okhaliphile. Yezwa mntanami ngithi Nkosi yamakhosi Nkosi busise nekuzwini. Ngiyangeza uNkulunkulu ngale ngemuva. Njengoba umuntu namahloni nowasaba abantu isikhathi esiningi. Kodwa ngicela uNkulunkulu angiphe isibindi mhlambe ukusaba uzokwenza abantu bakithi bephume ezulwini. Ngicela uNkulunkulu abafake ezulwini ngoba engavezela khona ngibone ngo-2022 sesisithi isikhathi engafakazanga. Manele samahle kufanele ngidlulisa nje engakubona kade ngisebenza la ekhaya. Ngakubonisa uNkulunkulu ukuthi uma ngabe kusuphuma uhambo ngikhanise ukumenyeza ekhayalisa inkosi noma siphume epulpit. Kunomhayaliso wokuqala sina kufanele kuthiwa ukubheka njengoba la ekhaya ingoma sicula siyabheka ingoma sayilandelisa. Umhayaliso wamanazareth amalusi ukuhayalisa ngakubona ngesikhathi suku uhambo mangabe uJehova esuka phambi kwesihlalo phambi kwesihamba sekusukuma khona la kade kuphulwe khona. Mase uhayise kungakwela uqasho sesiphinda siyokwesibili. Luka phezulu emoyeni umkhathini umenyeze kwengcingweni kanti imenyeze ingane thina kase sesisimemeza sengathi nabokuqala sesilayihlabeni sesilandelisa lento esiyishiwo phezulu. Ngoba kuthe la esibonakaliseni ngibona inkosi yamakhosi mayisuka ngoba sihamba uhambo mabe suka amanazareth ehamba yena uJehova uvela abantu phezulu bagqoka imqhele bagqoka inhloko emakhanda ibona abememeza ingcwele ukhuza ingcwele ngesikhathi sinesikhisi ikhuza ingcwele sesilandelisa kabo sithi amanazareth ngiyithi ngafikela ukuthi kimi uNkulunkulu mangabe siwephuma noma epulpiti noma sinilandele ingcwele singayikhuzi singayimemezi singayihalalisi sikhipha abantu bakithi ezulwini. Shuthi ngezinye indlela nje ngiyagqugquzela amanazareth amahle ukuthi uJehova mayephume esihlalweni sakhe noma ekuphi le ndawo kumenyezwa kumele uhalalise ofana nathi senze njengoba suke kushiwo ngoba suke silandele abasezulwini. Ibona bamemeza kuqala kunathi sisemhlabeni. uNkulunkulu abusele izweni. Ngudumsilo wamabi kakhulu. Endaweni yasenzala abantu, endaweni yakwamona besogezi senzala abantu. Inkonzo engikhonzelayo uNkosi uNyazi. Ngicela ukufika la sekuzophela inyanga kuzongena October. ngolesihlanu kuzoba umhlaka 1 ngesonto ungeni October. Kufika omunye umntwana ulethe isibonakaliso kade ngikhala ekuseni kumthokuluko lokungazalwa ngiyakhala angihlaselekile kahle izinto zingihambeli kahle ngiyazondwa ngabantu angihlali namuntu lo mntwana bese ushebe ekhuluma kuye ebusuku ngokuzo sekolwesibili afike ke nakalazi ikhalo mphefumulo lo mntwana amakhela bese sithi ubona siza la ikhalo mphefumulo lapha esangweni masingena uthi sihambile masingena esangweni bese yabuza ukuthi laba bantu abangabasesipita abangasangene kwenze njani uthi laselithizwe abantu bakilade baninda lapha ngaphandle uthi bese ngena lapha ngaphakathi ubona mina ngifika ngihleli kule yantu nami bengayazi uthi ubone indlu kushushela yantu ka14 ufika ngihlezi ngedwa phakathi khona ubaba uthi ubona ubaba ogqoka uNazaretha ngiyabona umshumayeli base ngifikile la ekhaya ngiyabona uthi khona nomunye umama uthi ubona ngihleli kasizi ngedwa lapha uthi siyabuza ukuthi mama kuyakhulukhaleleni yedwa lapha kasizi kanjena uthi siyaphapha leyo chama ngokuphefumula phapha mebuya futhi kochama liphinde liqale phansi kuqhamuka lo ubaba ogqoka ingubo emhlophe uthi qhamuka ubaba ogqoka ingubo emhlophe
othi bese ebuza ukuthi mama uyakhuluma ukhaleleni yedwa kasiza bese athi lo baba umshwele bese athi lo baba njengoba umbona lo mama ehleli yedwa kasizi kanjeyani enganamuntu yingoba isigaba hamba naso singcolile asihlambulukile futhi bese kusukuma umuntu intombazane bese engathi ashumele bese la ekhaya sifuneka isinemfu afuneka abantu ababhemayo la ekhaya futhi nami ngidlulisa lokho ukuze lesi sigaba sigezeke ngoba uma kushona ngasona ukuthi asigezi kuningi ngaba ngalokho kuvela ngiphinde ngabuya la ngesonto sengosithathu ngifela lokho bengiphusha manje bethangizi ngabuya mhlaka 10 ngesonto le-October sekuvaliwe October eJudi ngabuya la bengiyisile la ekhaya bayaba kuvelile kumama ziyavela izinto zala ekhaya lephefumulo ezingabangona ngisebenza lapha ezansi bese ngifonela ubhuti wami ngingamtsheli bese ethi siziqhubekele into yenza ngiyayibona iyakhanya nje sinomama umama uthi akafike emndenini kodwa kulo randa ehlezi kuwona thina sithathwe ngaphandle kwamenyeza igama lakho ngaphakathi kwathiwa kufuneka wena Nkosi Museni izwi amen. Ngiyakhetha uNyazi lezulu. kancane le ntombi bakhonza abahle basezulu. Ngiyakhetha uNyazi lezulu. Igama lami nguBianca ngwakaZulu ngisuka ey'ntabeni zasobonjeni ngaphansi kwenkosi uMyeni. Bantwana basezulwini ngibe nesibonakaliso sengihlangene mhlampe inyanga. Ngathi ngisendlini ngihleli ngabo-past 9 ngihleli ngedwa kwaba khona isibonakaliso esithi ngoba wathi ngicela ukuthatha manje sihambe ngathi masihamba ngabonakala ngila ekhaya lemphefumulo kuyisabatha kufundwa umthandazo kodwa makufundwa umthandazo yonke into ethelelo beyishunqa umlilo mayishunqa umlilo nami ngishunqa umlilo ngikhulume ngedwa ngenhliziyo ngithi kungani mina nathi sonke sishunqa umlilo na uvele izwi elithi mina anizwa mayithi nina anizwa ngikhona ngithi kungani kushuka kanjalo ithi lezi maliqhubeka likhuluma lithi nina nihlezi nitshela njalo kodwa anizwa njalo ngesabatha niyatshela ukuthi wonke umuntu ugqoka umNazaretha ufike emaqakaleni kodwa nina nigqoka leMnazaretha yenu niyigqokile ngiphaphama bese ngikhala ngingena egrupini engivamise ukuba kuyona ngibachazele ukuthi ngicela ukuthi bakhulekise into ethelele isenkingeni. Isizwe lentombi sifuna lelo thithi sangalingani usumfihla izwi lakho. Kuthe ngelinye ilanga ngila ekhaya futhi kufunda umthandazo ngabona ubaba uNyazi lezulu ephethe ujeke ethempelini phakathi ehamba ethela abantu ngojeke. Uthe mayihamba bathela ngamanzi kodwa bekade ethi mayifika kulabo bangaguqile ngendlela okuyiyona angabatheli ngamanzi endlule. Waqhubeka ubaba esahamba njalo afika ngasemakhosazaneni mayifika ngasemakhosazaneni eqhubeke ethele ngamanzi ngokunjalo kodwa khona laba kade beqa afika shayina nsuka inwele kude bese ngiphinde kube ngathi lokho eqhubeke ehamba kodwa athi abanye ngazama ukuyidonsa imindeni yabo angikwazi ngenxa yokuthi bangena bebambene benza imngani ngaphakathi ethempelini. Inkosi ukuthi senikuzwile. Yanibingelele egameni loNyazi lezulu. Lo khulumayo umama Nelisiwe Ndawo udabuka eSwayimani kwinkosi uGcumisa. Kumanje sengiphansi kwenkosi uMdluli enkanyezini. Ngibone esontweni ladlula ngifika la abantu bebaningi bephithizela behle emotweni. Masingena esangweni kungathi abantu abeze ubona abantu abaseyibhedlela. Uma ngingena ngibona umndeni wasekhaya omama ngibona umndeni wasemzini kwaNdawo. Uma ngithi ngibabheka umama ubamba uplastic babantu abafika nabantu. Ngase ngiba nokucabanga emphefumulweni wami ukuthi kade le ndawo yayifika ukuthi kufanele ngizilana. Ngase ngithenga igrosa ngayiletha la phakathi nesonto ngoLwesibili. Uma ngizoyiletha le grosa ebusuku kuzothi ngizelana abesethi umama ngiyabonga impela kodwa amanzi aphi ngawusaphethe namanzi okuphuza na uthe sizophuzana. Bese ngiza lapha ngoLwesibili mangifika lapha ngoLwesibili ngifike ngikushiye lokumayi ngibuyele emuva ekhaya. Mangiyofika ekhaya bese kufika isibonakaliso ebusuku
ngibone umalume nomkhulu bephethe amabhakede engathi kunomfula ongenisayo. La mabhakede beyokhipha abantu bebephansi kwathiwa baphuthume babakhiphe, kwathiwa bayokhipha indodana nobaba wayo. Uqhubeke sibuya futhi sibonakaliso. Ngibone omama, mangibona omama bahleli nobaba uNyazi. Bangapha umama nogogo bangapha. Ubabambile abesebiza ubaba umgcotsho okuthiwa nguMajiya. Wathi Majiya wozobona napha abantwana bami. Ebhizi ubaba ebafunza ukudla omama bekhaya. Wathi basezinyaweni zakhe bagonwa uyena. Ngiyabonga uNkulunkulu, ngibusise senizwile. Igama lami nguWendi. Ngiyababingelela abangcwele, igama lami nguWendi. Ngihlala kaBhika Masho. Esontweni edlule Amisizi Wendi phela. Esontweni edlule ngoLwesine inkonzo yomama yathi sivalwa kwafika izwi bathi abantu bakaMthembu bayacela ukuthi sebecela ukugezwa bacela ukugezwa ukuza kwami esabatheni bayajabha mengenile esabatheni bayajabula khona into enyakazayo u-amen uwodwa khona into ethintekayo ukubona ukuhlabelela kwami khona into ethintekayo ukubona inkosi ithela amazwi amen. Ngiyabingelela emzini oyingcwele. Nami ngisukuma nokubonga umbono engawubonayo kuleli yasonto eliphelile. Ngabona ingane yami lena engangizoyibika la ekhaya ukuthi yalahleka. Ngangayazi ukuthi kuphi. Ithe isiqhamuka bekuyisikhathi sika-12 nami engivuka ngaso ngiyithandaze. Uma ngiphaphama leli phupho lifika ngo-12. Uma ngilikhuluma leli phupho besila ekhaya abafundisi abawu-2 behamba nalengane. Lengane igqoke isikhindi esingathi siyelo. Okwase kuba isikipha esimnyama esinokumhlophe la entanyeni. Uma ngithi ngathi sesiguqile la ethempelini. Ebese ingane isithi asambeni isho kulabafundisi, ithi asambeni manje. Ebese ngiyaphaphama. Yilokho-ke nami engiza nakho. Ngelinye ilanga futhi ngize la ekhaya. Ngabona uma ephume emanzini lomhosha lona esesisebenze kuwona. Ngambona uma ephuma kuwona ehamba nodadewethu. Udadewethu yena wasala ngaphezulu. Wangangena kulesi sihosha. Kodwa uma wangena kulesi sihosha esinamanzi lapho sesisebenze khona. Ngithe ngibona ngase ngiyaphaphama. Ngabona futhi ingane kaBhuti eyashonayo nezinye umfana nentombazana zihamba kule ndawo futhi kiyo le muhosha. Ngayibona seyihamba ziwu-2. Ilokho bazalwane ngithele ngize ngoba ngafika la ekhaya ngalibika udaba lami ngikhala. Lengane yami-ke engazange ngiyingcwabe. Siqhamukile-ke manje iziguqu imfishane ingaka. Kodwa futhi ihamba nabala ekhaya abashumeli bala ekhaya. Babehleli khona kule ndawo. Yasithi ngasambeni. Ngasala ngibangathandaza ngoba ngangithandazela u-12 wasebusuku. Amen. Umsombuluko ngibe nesibonakaliso engazi ukuthi ngike endaweni hostel. Mengile hostela unomntwana ngathi una-10 years uza kumina uthi ngangidlala kakhulu ibhola ngisaphinda.
ke ngithena sengidlule emhlabeni ubaba ngimdlalela ibhola bese ayawuthwebula umoya wami ukuze ithimu yakhe ihlezi iwina. Bengicela mbuye ekhaya umphefumulo ufike uyikhulume lento embhobhweni ukuze umoya wami uzothola ukuphumula. NgoLwesithathu ngibe nephupho futhi engathi ngiyasebenza endaweni eyi5. Unobaba oqhamuke ephethe indishi uyenda eyihlahleni athi uzokhulula imiphefumulo yabantu ezinyokeni khona le nyoka lezi ezikuhlaza sesithi inyoka zasekhaya. Ubefika azithathe le nyoka afake endishini ezinye kade zikude naye bezisondela abesethi asambe esekhala imiphefumulo kuyokhulula imiphefumulo yalabantu kulezi nyoka. Sike sesihamba sangena emotweni mesingena emotweni siyasizekhala imiphefumulo indlela bekanike yimbi kube ngathi iyakhuphukela kungathi mnandi amanzi agelezayo kodwa ugcine kwazile ukukhuphuka mesiphezulu kathi umkhulu yangenisa futhi ayisakwazi ukuthi manje imoto uhamba. Kube khona bengaphandle komfula bazotakula le ndishi le akade iphethe ayikhiphele ngaphandle bake ngaphandle bazama ukukhipha imoto. Mina bese ngiyaphula emotweni ngigijima ngithi ngisakhala kumphefumulo ngiyonikela. Ngizibone ngingena egeyithini angazi noma ngigcine ngingelile kodwa ngigcine ngiphuma ngithi ngiyobheka ukuthi imoto bakwazile ukuyitakula. Ngimfica nobaba egeyithini athe kube ngcono wagcina uyinikelele lemphefumulo yalabantu esenyokeni ngoba yonke leminikelo kade yenza iy'celo lizofana nento engekho. Abesethi ungakwazi ukuthatha umnikelo ongango-10 noma imali ngaphezu ka-10 uyenze umnikelo wembuzi ukuze kukhulule le moya. Cela inkosi ibusise nikuzweni. Mina ngumntwana waThango kwaNongoma ngaphansi kamfundisi uThemezi. Ithempeli engibhekile ibamba nethempeli ngaphansi kwenkosi yasematheni khona kwaNongoma. Amen. Bantwana benkosi enkulu yasezulwini ngiphakamisa umfakazi kaJehova walapha emzini wasekhaya umphefumulo. Ngifike la ngoLwesibili ngalala kwathi ngoLwesithathu bantwana benkosi ngahamba ngayothenga imali yamsebenzwa kubanye abafundi bethu ukuthi ngoba ngingayihleli iminikelo yami ngifuna inikela kodwa engingakwenza ukuthi ngithengise imali ngingaphula emzini kaNkulunkulu ekhaya umphefumulo ngingashiyanga lutho emndenini ngoba ngizoba necala. Amen. Manazaretha ngiphumile impela ngahamba ngathenga ukudla okuhumayo ngafike ngabeka lapho kubekwa khona bengilayela abantwana bakaNkulunkulu ngase ngiyahamba ngiyogqoka amalanga. Ngithe Manazaretha ngilele ebusuku kwaqhamuka izalukazi zafike zamaphambi kwami zathi lalela-ke lokhu kudla okuthengile akusoze kuphekwe kungekho lokudla okungekho la. Manazaretha babesebekuveza-ke baveze imifino obekuyisipinashi baveza amathanga aluhlaza la green lanama amathanga la green basebeveza ukuthi angisakhoda nje baveze kwaze kwabathathu basebethi-ke uma ngalabikho lokudla lokudla onikele ngakho la akuze ukuphekwa manje siyasikudla ngekho lokudla. Manazaretha ngibese ngiphuma futhi ngabuyela umfowethu ababheka umuzi kaNkulunkulu nalapha abakhomba indlela ngathi naku ukhuluma kunje ngenze njani manje. Wathi cha Mshumayeli ngoba ubonile konke lokhu abathile uma manje yokuthenga uphelelise. Ngiphumile kizolo abantwana benkosi ngawuthenga ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wasezulwini usikhombisa indlela yokugeza imiphefumulo yokhokho kaNkulunkulu. Amen. Inkosi isenizwini. Ngiyayikhetha inkosi zebuhlenge Manazaretha. Lokuqile inkosana yakwendlovu emnambithi phakathi kwenkosi yakwaSithole wonke kwamhlophe. Amen. Amen. NgoLwesine lolwayizolo nje emveni komthandazo ka-6 lapha ekhaya ngilungiselela ukuzwa lapha ekhaya umphefumulo ngase ngiphumela ngaphandle komuzi wakithi ngayokhuleka khona ngiphethe iminikelo yonke engifisa uba ngiyisebenzise lapha ekhaya. Uthe sengibuyele emuva sengilele ekameleni likamama ngedwa nje
ngayibona le ntombi engizalayo iza nohide lwezingane eziningi igqoka umNazaretha wayo okhaya emaqaleni athi nangu umNazaretha bazukulu nangu umnikelo bazukulu bami namathelani kuwo uyahamba lo mntwana uyahamba usizwe kusasa ekuseni ikhaya lemphefumulo namathelani kuwo lomnikelo nonke inkosi usemizweni. Amen. ngekhetha inkosi akithi ebuhleni bokuphakama uNyazi lwezulu. Ngicela amandla kumvelimani yasinda umsebenzi wakhe. Abaqotho bayagulizwa lelo lezila. Ngiyacela kumvelinqangi uNyazi lwezulu afihle umngane bami nokuqonda nokukhuluma cela ushembe angipho kwakhe ngoba uyena wazi imithwalo abazali bethu esiyithwele bakhonza abahle basezulwini bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Kunezinto ezibuhlungu ezenzakala phakathi kwempilo zethu thina esinganene kwethuna esingazazi lezi zinto ukuthi ziphekwa yini. Kodwa abanikazi bazo bayazazi bayasibuka nje. Khona izinto ezibuhlungu ezaye zehlele thina esenyameni bese sigcina ngokukhathala komqondo. Sigcine sithi thina intando kaNkulunkulu. uNkulunkulu akadalanga ukuthi ingane ihambe encane. Ithi inkosi la ngikhuluma nengwevu phezu kwentaba yomhlangano. Thoyaqala ngokuthi uNkulunkulu akayidali into ekhalisa abantu. Wagcine sethi thina oshembe asimdala umuntu ongaphelele. Kodwa abantu bayazalwa bengaphelele. Aphume umuntu engenalo iso. Aphume umuntu eyinyonga okhalela nina. Kodwa lo muntu akaqhamanga ezulwini njalo. Ithi inkosi yamaNazaretha umphefumulo womuntu uyakhishwa ezulwini. Uthathe ubeke endodeni uyihlo. Kanti uyihlo namacala neziqalekiso nezifungo neziqanganiso ayithola kubazali bakhe noma ezweni ngokuhamba kwabo ukwenza kwabo ezweni. Bathi lapha kwamajiya abazalanga umuntu bazala ingcanga besho imkhuba engenzayo. Uthi ushembe umuntu umphefumulo womuntu onkhishwa ezulwini lasebuhleni ubeke ololeni lendondo uyihlo noma ubaba wami. Uthi ubaba wami udiliza ube ukhalela mama uma waphuma ngokuthi uphume lokho. Hamba mvundla zonqanda phambili. Esakhonza abazali noma engayiphethe kahle ezweni ehlambalaza abazali bakhe. Noma enza kabi nje engenwa umoya kaLucifer. Uthi ushembe lo mphefumulo mawudiliza indoda ubeke emntwini wesifazane ubeka umuntu wesifazane nesiqalekiso leyo ngane iphuma isindophukile leyo ngane iphuma isithwele imithwalo isinde enganeni isencane isehusana bese ingane iyakhubazeka.
bese kuthiwa isidalwa sikaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi umphefumulo womuntu usheba uthatha ubekwe oneleni lendoda, kanti lendoda iphethe imithwalo yabazali bayo esindayo. Iwuthathe lo mphefumulo udilize ubeke unkosikazi noma umakoti wakhe noma intombini yakhe, kanti naleyo ntombi iphethe imithwalo esindayo. Ingane iphuma isimpathalele, iphuma ingane ingaphelele, bese kuthiwa isidalwa sikaNkulunkulu. AmaKrestu ayathi ibophe masipalibani, bophe ukhalo masipalibani, uJesu uvivinya ukholo lwakho. uNkulunkulu angavivinya ukuthi alethe ingane engaphelele. Ingane emibhalweni abafana baka-Israyeli la kubhaliwe ngisho eBhayibhelini, ungawulethi umnikelo wesixhwala phambi kwaJehova. Kungani ungalethi umnikelo wesixhwala engekudala ixhwala uNkulunkulu? Kungani? Kubhaliwe phela ungawulethi umnikelo wesixhwala phambi kwaJehova. Uthi ayazi ukuphi leyo ncwadi, kodwa ngabe ngiyayifunda ngoba abantu bakholelwa eBhayibhelini. Ungawulethi umnikelo wesixhwala kuJehova. Yini ungalethwa umnikelo ongaphelele kuNkulunkulu? Makuthiwa isixhwala mhlawumbe kushiya imbuzi equkayo, indlobo, inkomo engaphilile, uthi ungalethi phambi kwaNkulunkulu. Kanjani? Kanti uNkulunkulu uyiqili. Uthi yena edala abantu abangaphelele kodwa athi anginikelwa into engaphelele. Ingoba uNkulunkulu akayidali into engaphelele. uNkulunkulu akayidali into engaphelele. Kodwa lento engaphelele ekhubaza into ephelele ilezi zinto esithi thina esihlangabezana naye mase siphumile ezulwini, siyimphefumulo base size emhlabeni, sifike ezweni, izwe seliphendukile. Khona isisho siyasikhulume thina abantu bomhlaba, sithi umhlaba usuwonakele. Umhlaba wazonakala, inhlabathi ayikazi wonakala. Inhlabathi nje mawuyiphendula ufaka imbewu yenza umsebenzi wayo, mawuyinisela iqhumise imbewu uphuma ukudla. Ayikazi phendula. Ithina konakelela engqondweni zethu bese sona umhlaba thina. Ithina esona umhlaba, hayi ukuthi umhlaba wonakele. Ithina esonayo. Ngikhulume ngengane ukuthi uNkulunkulu akayazi ingane ehambise encane uthi yakhe. Ingakho kungekho ngisihlabelelo esithi dwala labantwana. Sithi isihlabelelo esinjalo eNazareth, kodwa sikhona isihlabelelo esithi dwala labadala. Futhi ushemba kahle ukuthi ilokhu nihamba nibancane nje ingoba nigcina umthetho uhloniphe ihlelo nonyoko. Ushemba kazi ukuthi umuntu uhambe semncane. Wazi ukuthi umuntu uhambe seyixhegu esinoma seyisalukwazi, lokhu ungasekho ixhegu lesalukwazi nifana bancane ngoba akakwazi uNkulunkulu. Wazi ukuthi uNkulunkulu umuntu ogodukayo ixhegu lesalukwazi, kodwa thina sihamba simancane. Ingane-ke encane, umfana omncane uyaphi? Yini imkhuba kaLucifer owaxoshwa ezulwini wafika wazoyitshala enhliziyweni zabantu. Namhlanje ushemba usakhelele umuzi oyikhala emphefumulo ngoba ufuna ukuzokhucula leyo nsila yabantu abahamba emhlabeni bonile. Mina nawe nibazwile abantwana babantu uNkulunkulu ebahlephulele imfihlo ukuthi bayikhulume kithi, siyilalele, sizweni, sithatheni. Ngoba phela lento ikhuluma lo mntwana, lo mama nalo yansizwa akuyona yakubo. Nawe bakhona abantu abanjengana lento ikhuluma. Lezi ngane ekukhulunywa ngazo ekuthiwa zathwethula, uyazi ukuthi ushembe endulo kwakhona abantu ababekhohlalele, kodwa behloniphekile ngoba bona ubona nje ubaba efaka ungiyane umhle ehloniphekile ezobukela emdlalweni insizwa ishaya induku. Kanti uNkulunkulu uzobheka inxele, athi ayifana kuyinxele, uyanemba mangase ngitholele ikhuba lami ngaqaqamba. Nimzwile umntatwethu ukhuluma umuntu ongasekho ukuthi ngicela uyokhuluma ekhaya emphefumulo ukuze ngikhulume indaba yami, ngikhunjule ukuthi ngangidlala ibhola kakhulu. Ubaba lo owayeyena owayephethe iklabhu wangithwebula ngoba efuna ungenza umuthi ukuthi iklabhu yakhe iwine. Uyabona ukuthi abantu bahamba kanjani emhlabeni. Lezi ngane ehamba sencane sesithi thina angithi sesithi umuntu mayesekhulile sithi awungcono usephumule ngoba usekhulile usemdala. Uphumulele lo semncane uhambe semncane. Akayi uNkulunkulu umntwana usela.
uyandinda ngaphinganele wethuna akadlule ethubeni wabe semncane ayaziwe ezulwini umntwana wabe senga uthathwa yini umntwana abakhumbule labantu abagangile esibakhonzile omajiya njengoba ngumajiya nje yibo-ke labo bantu abagangile athi uma ngithole lokhu kusencane imithi yami izoshesha athiwe kulingane umuntu labo lezi ingane ey'ngaka mayihamba zisencane zihamba zingakanani iy'ngane ezihambile zingakanani iy'ngane ezihambe zamahlule ziziswaphi iy'ngane zamahlule unkulunkulu odala ukuthi aphumule okazana ingane eswini aphinde futhi ayithathe futhi iphume ichithekile unkulunkulu makuthiwa isidalo sikankulunkulu opha ingane uyibhane masibanibani ujesu uvela unkolo lwakho uzoyithola enye into engekho leyo le ngane unkulunkulu akayidalile ukuthi ayikuyiphuphume kodwa ikhona into ephuphumisa ingane ziningi abakhumbuli abagangile abayizitha zalayikhaya yilabo abantu bakwethu abahamba benamacala ababuye bezolwa ake ngenze umzekeliso isalukazi sahamba sigangile ekhaya sahlulwa umende wayo safike saxoshe emndenini ngale kwethu mase sibuya umoya ungasangenanga ezulwini lomndeni sibuya sesizolwa lapha egcekeni sesikhahlela kwangane isenkaleni zomulokazana ngoba sithi sibekela phansi silwa nalabo abaxoshile kodwa uxoshele icala lapho lezo salukazi-ke mase sibulala lapha ekhaya sandisa amacala bezivesi sinawo ukufeni uma-ke lezo salukazi sibulala ingane le ngane esiyibulalayo ayindawo iya kuyena lo yibulela uthi ushembe inyanga yezulu uma ubulela umuntu kuyazohlala kwena emahlombe kunjengalabantu abathi kuthiwa bayizinyanga balapha abantu bayizangoma uma behamba labo bantu bayakubona ngaphesha kwethula abayi kwenye indawo kuthiwa nangunkulunkulu wena kade ngilapha banikele mokade wena uthwasisa abantu ukuthi babe ngabelaphi baphunyuka labo bantu bangalapho bagcine sebengabathakathi uma bedlula emhlabeni baya kuwe ngale kwethuna wena unkulunkulu wabo beze naleyo mkhuba yabo nalabo bantu abababulala ngikubonile mina ekhaya impe njalo ngithwala impe enzima enjalo indoda elapha abantu inyanga amakhamba kodwa mayifundisa abantu mase bengenwa ngumkhomo wasesihogweni sebebabathakathi mabefa baya kuyona le ndoda yakithi manje ibuhlungu le nto esiphila ngaphansi kwayo kodwa siyinakile sonke siphethe ubukhuphe bokuthi izinto umuntu athi into zamayilungu zolunga kanjani kukhona ingane zakini zonke ezahamba emhlabeni ithwetshulweni ingane mayisengaka iyaphi yimpi yomndeni yimpi yabakhunkulu abagangayo le ngane ikhula ihlanganisa ney'nsizi ihlanganiswa nayonke imikhuba yasesihogweni ngoba befuna ukuganga ngayo ngeke ngahlukumezela ingane yami ngonyaka odlule ngiphathe kabi unyaka odlule sasizoya eKenani sekulezo inyanga nje siye eKenani ingane zami zayihlukumezeka kakhulu impilo yomubi idlange kakhulu yabona ukuthi unkulunkulu wangifaka esikhaleni esinzima kakhulu esinzima iy'ngane zami zimbona umuntu iy'ngane zami zisho ukuthi baba la sikhona sendaweni yokuthi nokuthi senziwe ukuthi nokuthi babuye bakhulume labo bantu bakhulume kimi bangihleke bathi umshumalo lomfana wena bebiza inkosi ngegama umshumalo lomfana wena athi-ke namhlanje-ke senza ukuthi phezu kwengane yakho bethwebula umphefumulo wengane yami iy'khohlakala buyekhulume bona futhi labo bantu okuyibona abathuma lezilwane buyekhulume bona futhi labo ekuyakubona kuyokhendla kubona abanye abaseswazini abanye bakhona la eduze beshintanisa iy'ngane zami ngithi ngibambale ngala ukhalele ngala ngithi ngibambale ngala ngaze ngabafikisa la ethempelini iy'nsizwa lezi ey'hlala ekhaya zezwa amahlazo iy'nsizwa la ekhaya ngoba ushembe wenza ngamasibomu ukuthi abakhulume bezwakale bonke abantu abenza le nto umhlangano njalo phezu kwentaba eKenani ngalesikhathi kwenzeka leyo kodwa ushembe unkulunkulu enomusa waphinde wayinqoba leyo nto zaphila iy'ngane mayibonkosi abakhunkuli kumbe sinikelwa emndeni yethu
njengoba silapha ekhaya lemphefumulo hlezi simusho ukuthi uNkulunkulu asibukhula nokuhlakani basezulwini uzulu uthini uthi uNyazi ukuthi hlakaniphani manje lapha ekhaya lemphefumulo ngoba anizeke ukuzoyisontela anisiwe esontweni la ekhaya lemphefumulo ukuthi uyabona manje akuzange nikezwe inkonzo baba wethu nabo bazofuna ukulalela bafuna ukuthekela namawuluzi emakhaya lapha ekhaya ukuthi ushembe badedeleni bayikhumbele abantu abambasokuthi bethina thina boshembe nemindeni yabo sekufika isikhathi ukuthi imindeni ikhuluma hayi ukuthi imindeni yekumajini afike umajiya bonke lapha bonga bese kuthiwa kukhuluma umuntu wakini angasuka umuntu akithi ayokhuluma lapha lo muntu naye ethole ingozi zakubo bese kuthiwa uzokhuluma lapha kwamunene ahonga kwamunene bese kuthiwa umuntu wakini yini njalo kuthiwa okhokha abakhulumayo akhuluma kunene akhuluma ngane ngane zakithi ngoba wakithi imkhuba kaLucifer uLucifer uyazi ukuthi uhleze mama ushembela izinto azenzayo useyazi uLucifer ngekale lemphefumulo usezokhamba namacebo amaningi thina kufanele siyibambe iqine sibambelele enkosini yethu uNyazi bezulu simcela uNkulunkulu Nkosi yamakhosi libona ukuthi nokuthi ngicela Nkosi yamakhosi uma kuyiqiniso kuyisiminye esiqhamuka kuwo lo muntu lo wakithi Nkosi ngicela wenze ngakhohlwa lo kodwa uma kuyidimoni Nkosi ngicela ukusule engaphinde ngikhumbule mayibonge Nkosi futhi baningi bantwana benkosi sithole incingo mihle namazolo bathi abantu siphuma kuSimamane siphuma kuMajiya okade wasihlolela wasenzela ukuthi nokuthi wayesela size sikhale emphefumulo usebenzana nekhaya emphefumulo ayikho into enjalo bakhonza abahle basezulwini akekho umuntu osebenzana nekhaya emphefumulo nathi uqobo sabashumani abantu abambiswe phambi kwalo muzi asisebenzane nekhaya emphefumulo thina sazi ukuthi uNyazi kuphela olisebenza abantu mayibonge Nkosi ngoba uyena umnikazi wemphefumulo ingakho khona isikhathi esithi ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo kadingana ushembe kuphela ukhanda abantu mayibonge Nkosi amena ukho maphilana ushembe ukhanda abantu hayi Majiya masoya kaMajiya uthi awulungisela abantu baziva ngokulunza abantu kwabadala kwabakhanda pho manje uyaphuma Majiya inhliziyo zethu mayinabe zibambelele uNkulunkulu simthembe unyangamiswa binobaba la sifika ngoba sibasha kulolu hambo lesizwe bethi ushembe unazo zonke ifanele ngixakeke manje mayesephuma umuntu osifuna ngaphandle isifanele isiphi leso sifuna ngaphandle ngoba kuthi ushembe babekhuluma iqiniso ushembe unazo zonke ifanele uyena ohlanganisa abantu lapha ekhaya lemphefumulo omunye umama wakasukuma la wakhuluma wathi ubone inkosi uNyazi bezulu lapha emsangweni livula izindlu ngaphakathi kunamawodi lavula izindlu ngohlobo amathambo lihlanganise ithambo lesinqa ibodwa lingani beke phansi thathe hlanganise ingalo hlanganise imgogodla aphelele umuntu kunikeze uthimo lenkosana khiphe lifake inyama aphelele umuntu abe inyama uthathe kunikeze inyanga yezulu iphefumulele kuyena lo muntu abe umuntu uthathe kunikeze ilanga nalo lenze lawo umsebenzi uthathe ilanga lidlulise umqalo wendlela afake emanzini bathi ngaphakathi kunomfulo omkhulu omuhle afaka phuma umuntu esecobezela abantu lonto ezulwini njengoba iziqe inhlanu uMajiya lapho uhlangana lapho khona uMajiya lapho ungenzani Majiya uyalazi ihlelo lomuntu nokuthomba komuntu uhlanganiswa kanjani ushembe kuphela manje siyaphi ubani kodwa-ke ekufanele silandele into eshiwo ushembe uNyazi asihlakaniphe asiyibuze ukuthi yini bangithathe mina bangiphushele enyangeni labo bantu vele bahamba beyilento bafuna ukuthi ngihambe ngiyekho yamuntu afika nginikeze oxamu nofezela ngibadle ngibaphuze nemithi nayo khona bezoyicela egazini bese bethola amandla ekufeni ngoba banaNkulunkulu abahleli noNkulunkulu fanele khona kube khona into abazoyicela egazini lapho bese bethola amandla bese bephila yini kufanele senze thina ukuthi sithenge isibili sicela isibili uNkulunkulu ngoba usekhona nawo uNkulunkulu wakho usewaphila ushembe amen mawuzi ukuthi cha khuluma uthi ushembe babantu bayezwa hayi usanungisa lena
Anivuma sambe sekhaya ungani khona umfula. La likhona vele nihlele esigodini sosizi. Njoba nihlele esigodini sosizi nje. Mina ngifuna ukuthi niye empuleni kaShembu, Shembu ukhandile emhlabeni ikhale emphefumulo. Niyogeza sambeni. Bayohlangana ukuthi Shembu bayohlangana esikhogweni bathi bengane besibili izosisa uNkulunkulu. Into abayisona kuthina babona ukuthi thina sintekenteke singamavaka sizobashiya endleleni. Uyazi ubashiya endleleni kuphi? Ikona lokukhohlela thina sesamanazarete. Sikhethe inkosi kodwa kusasa futhi sesihamba siyabantu sesishiya uShembu. Bese bethi izosiza ngani ngani ngoba le ngane noma singayilandela izoshiya endleleni. Lapha esikhundleni sethu la esisuse khona sifike sekungena abanye abantu. Kanti bese sisijwayele lesi sikhundla ukuthi impethu idla ngaphi sifudumala. Phela uma bahlele esigodini sosizi badliwa izimpethu. Badliwa yonke into. Base iswini zeyilwane. Uma bephuma belandela wena kanti bese befudumele eswini zengulube badliwa phela ingulube empini zasendulo. Bamimilidwa amamalasi bagcogozwa amanqe sebefudumele emathunjini engulube nasemathunjini amanqe wena uthi asahambe siye uNkulunkulu bibashiya endleleni. Thina sibe nesibindi bakhonza abahle basezulwini bayongozi. Manje sabatshengisa isibindi bayovuma bese besilandela. Sibalethe empuleni. Umfula uNyazi lo akekho namunye owazi ukuthi uShembu wenzani la. Ekhaya emphefumulo akekho namunye futhi akekho nje umsizi wakhe. Ngeke ngizwe nje umuntu athi mina ngumsizi kaShembu. uShembu wayengeza la emhlabeni umhlaba ubone kanje uma kuthiwa khona abasizi bakhe. Iphutha le ithine siyakuShembu. Fike siShembu hlikihla izandla Nkosi yamakhosi okhokho bathi bacela baqhubeke umsebenzi wokusiza abantu. Uthabathini uShembu usubeke kahle kanje uzothi inkosi ikubusise. Bese sihambe sikumemeza sithi isangoma sikaShembu uthandaza iShembu wanikwa uShembu lithusi wakwaba ukuthi nokuthi. Akaphikisi ukuthi uShembu ngoba akakwazi ukuphoqa uShembu. Kodwa inkinga laba abantu abakuthumela kulezo ithixo abekho ezulwini. Abangene ezulwini. Uma thina sifuna ukuthi bangene ezulwini yithe kufanele siqine. Sibatshela ukuthi cha ngizwile khona umuntu ufuna uqhubeke nomsebenzi wakho kodwa mina ngithi khona mawuthi ngiqhubeke nomsebenzi wakho uthanda phela bayiqala kahle bayimbathise bathi uzothandazela abantu. Uvumeke nawo egcineni bayashushumbisa uyezwa ukuthi uyabathandazela kodwa usefuna amakhandlela. Uyezwa emakhandleni abomvu sejikile hayi sizofaka nokuhlala. Hayi sekhona nembizane encane. Uyisikho ngogcine sekuyisezokubulala. Ngoba baqala kahle akekho ofa. Esala bonke bafa sebethi isikhwama sesingcolile. Singcoliswe yini? Mengabe abantu bayifaka umuntu okulapha sesingcoliswe yini? Sifuna ukugezelwa. Ingoba akekho ofa engasenayo indawo bathi ngiyokuvika. Engasenayo ngiyokuvika. Eyokubulala bathi eyokuvika. Bese beboshwa. Ingakho Shembu esefika emhlabeni mase kungabenza uphathe umuntu. Kungabenza uphathe abantu ngoba bawuphatha bagcine sebephatha umuntu okulala. Inqoba bambondelene ethuneni abadlule ethuneni bambondelene ethuneni. Ithuna phela ukuthi uShembu liwunyango okudlulela ngaphesheya kwezulu omningi. Ngaphesheya kwethu. Kodwa bafike bambondelane khona bangcolile nezikhwama zabo ziyabavimba. Bese beyiphushela kithi. Masingaseza bese bekulala ingane. Yazi mhlungu lento ekhulumayo awuzoyilo umntwana wakulalela ukuthi wayedlala kakhulu ibhola nami ngikhule ngidlala kakhulu ibhola futhi wangivukela uNkulunkulu. Lo wayephethe iklabhu wambulala ngoba efuna umenza izinsizi zokuthi agcobe abafana amakhopho ngayo ukuthi iklabhu yakhe iwine njalo. Ufile njalo umntwana womuntu. Laba abantu abenza leyo mkhuba banesibindi banonya. Babelithatha kuya. Bakhonza abahle basezulwini asibe nesibindi. Amen. Isibindi esifuneka kithi. Nazi lezi izinto sengiphetha ngicela umuntu abavangela azosiphetha inkonzo. Nazi ezinye izinto eziyazibe iphazamise empilweni zethu bese ivula izitha zokuthi nabakhulu basikhandle ikhandlela. Ukhona izalukwazi la ezahamba emhlabeni ngaphambi kwabayeni bazo. Zadlula emhlabeni. Zenzele imicimbi umyeni wakhe emhlabeni phela 2 years bese yadlula naye emhlabeni. Bese ziyaziliswa ngalelo thuna lezo zalwazi.
mayizibizwa ngalanganene kwethuna vele umthetho sawazi nesika salana unganawa ukhulunywe lapho abaphilayo kanti lo muntu uhleli nenzila mayeseleke buya nethunzi zaphakathi komndeni angithi yena ngithatha ngokuthi yena wafa qala nomyeni uthi ushembe inkolo yasendulo babeyazi okhokho bethu ingakho uthi ushembe wena endleleni zasendulo nibuze endleleni zasendulo uthi indleleni ngeyiphi ngithi khona nakubafana bakwa-Israyeli kuyabhala ngisazi nombani 66 indlela ithi buzana endleleni zasendulo indlela zasendulo zazi umthetho umikhona ithola uyifunde kwawaziwe endulo ukuthi umakoti noma isalukwazi masahambe eqala nomyeni wakhe meselandela umina sizozila ngaphesheya kwethuna masizila kufanele labo abasemhlabeni noma bathatha insuku inyanga ey'ntathu bese bemkhumula inzila ukuze angabuye seyintombi elimbi agcine seyidlozi senza nobumnyama akho ngane okwezogana izogana kanjani ingane uma isalukwazi sibagubezele ngenzila Jeremiah funda ba 6:16 uJeremiya ushilo Jehova wathi yimane endleleni nibheke nibuze indlela zasendulo yiphi indlela elungileyo nize nabe ngayo nitholeleni imphefumulo yenu uphumula bathi tholeleni ukhuluma ngemphefumulo sitholele imphefumulo yabazali bethu ukuphumula ngoba iphumule mfethu siphumule lesalukwazi esizilini ngaphesheya kwethu asiphumule sizobuya bazosixosha phela emndeni suka wena basibantwana makuthiwa kuyapheka la kubantu kuthiwa wena usasilile wena abakhumulile basemhlabeni siyaguquka mase siba nenhliziyo kaLucifer sesiyabuye sesiwukufa emhlabeni sesimboza bonke abantwana basathola umende basenzile lutho nomakoti lapha ekhaya sekuyabheda bangathi uxosha emndenini mayixosha emndenini umile uLucifer aseceleni uzoza nawo abaxoshile lapho ozona uzobesama isebenzi zokusebenzisa usethengekile useyobuya manje aqhubele phansi abantu labo bavula amagere izalukwazi ezahamba zingasayibhinqi indwaba kodwa zafika zizogana lapha ekhaya bese ziyaxoshwa emazulwini omndeni ngikhuluma ngabantu abasheshe badikibale basheshe babe nenhliziyo encane bathi hamba bangafa nawo ngikhuluma kahle nabo abasenhliziyo wabo banozwene futhi bayafuthi ukuthi basheshe uqanganisa bathi hamba bangafa yenje uma seyifile bakhala eqala iy'nhliziyo zabo zilula ziwudwedwezi thina madoda izinhliziyo ziqinile zinenkani ngakho sibulala size ziphindelele ngoba sinenhliziyo eziwugqinsi ezinenkani ezingenazwele ezinonya nokho kubethu babe njalo lapho ekhaya imphefumulo kuzogezwa abantu abanjalo amen kuzogezwa lezi zalukwazi njalo ngoba sizazi uchungechunge lasendulo emandulo ake ngenze nje umzekeliso ngeleso baba lezi zalukwazi ezafa kusale izipho emandulo zafa emandulo zagezwa ubani zathuka ubani inzira ezinye zafa ingumethe ingane eswini zagezwa ubani senzelwa nini imicimbi yabo idwaba nawo ngoba senzelani idwaba benzelani idwaba okhokho bethu enzela uyise unina enzela unkulu isihlangu labo bangaphambi benzelwa nini ingakho basebenza nemkhondo beza nako bonke ukubona beze nomgomo beze nomnyaka ubuhlele ekhabadiniwe baxosha yonke into engcolileyo bazoyifaka ekhaya bese ethi umuntu hayi umgomo bakithi umnyango bakithi akekho umuntu wabo leyo nto yona into angaphandle kwezulu leyo yaxoshwa yibona ngoba basishaya ngento yasesihogweni ushembe ufikile emhlabeni kulesihlabelelo ngizange noma sika-50 sithi inkosi ize nokusa emhlabeni ize nokusa emhlabeni izogeza umhlaba 51 awulifunde lelo vesi lifunde baba funda baba inkosi iza nokusa ebusweni bomhlaba kuze kwande ukukhanya. Ngiyabonga baba uNyazi lwezulu ulethe umfula wakhe ewuhlise ezulwini walethe emhlabeni ukuze kuse
bese kuvela ukhaya kuzokhanya kanjani okhokho bethu bahambe emhlabeni beneyilwana bayifuyile emakhaya kade sihleli nengwevu lapha zixoxa zithi okhokho bethu babeqinisa imizi befake indlu wabo babezazi lezi ndlu ukuthi ngelelaphi nami ngibona umkhulu wabo wayesenamehla alithuthu kodwa wayekwazi ukuhora lapha embokweni lapha ngize ngiyolunguza ngakusasa ngithi umkhulu ngoba ngaboni nje ukwazi kanjani ufambe lento yini wayelawulwa yizo lezi lwana ngoba lezi ndlukwana lezi zisuke seyixushiwe zixushwe neyilwana labo bantu abasuke bebakhele okhokho bethu indlu kade kuthatha lento ekuthiwa umdliwa uthatha abantu abafele emgwaqeni uthatha labo bantu abalahliwe uthatha labo bantu khona imikhobo yayenzela emandulo ushembo wayikhuza uthi wangu ufele emfuleni akancatshele eduze komfula ufele ehlathini akancatshele khona ehlathini umuke namanzi akancatshele eduze komfula uthi ushembe mangabe lo muntu walunjwa abakhunkulu bamthobela ingqondo bamkhipha wayesongele wayiphose emanzini wawela khona mese nimngcwabela lapha emfuleni ngicela umkhulu akazothumela ingane zakho yombili uthumela amthatheke manje esezomkhanda kahle ney'cubu zakhe abesenza iy'ntelezi abesenza iy'khafulo uthi ushembe laba bantu yibo baphendwe baba ukufa basendulo laba abangcwatshelwa ngaphandle ingakho ethi ushembe namhlanje yekani ukuthi umuntu mayeshayiswa imoto lithi inkonzo yakhe ikwenzela ngaphandle akazungena lapha ekhaya owamuphi lo muntu ngoba lapha ekhaya wafika ushembe wathi bantu bami thathani impahla nimgeze lo muntu bese nimfaka ekhaya inkonzo yakhe ezele ekhaya aphuma emasimini angudwadwa mayibona inkosi ngoba mayelahlwa lapha ngaphandle uzokhanda iyiphi kodwa ushembe usebuye uNkulunkulu usebuye wasivula amehlo wathi asiphaphame sihlanganile ngwasuku umnomzana uma ngoba uthendwa avalelise ekhaya athi abantu abangizobona ntambama abeseshayiswa imoto endini emgwaqeni bese sigijima thina singoku isimo zalazi baba ushayiswe imoto la freeway sihamba sikusekhaya asiyibuza ukuthi ubani ukhipha usithendwa wamshayisa imoto endini iphi ithonga lakhe umuntu enqawa lapha ekhaya ubaba umnomzana opheka obheka ingane ogadwe iy'thonga njengoba ehamba uyofunela ingane isijini kodwa iy'thonga bese limdedela shawe imoto endiya adutshulwe ngumfana usikhotheni amshaye eno-7 cent ephaketheni afe uphi uNkulunkulu liphi idlozi lapha ekhaya liphi ithonga lalapha ekhaya uthi ushembe akubuze ungagijimi ngothatha la muntu ofe emgwaqeni ungakatholi ukuthi ukhishwa ubani egcekeni wawubulalela ngaphandle kwecele kusobala ushembe usesifundisile la ekhaya lesipolisi abantu abakhipha abantu bawufele emgwaqeni ilabo abantu abafele ey'mpini zasemandulo mayibona inkosi labo bantu abangcwatshwanga labo bantu bathi nabo sifuna ukhanda iqembu labantu abafele ey'ntabeni asikho-ke isibongo esingenabo abantu abafele ey'ntabeni abafela ey'nkundleni amakhosi nje siyadabuka ngoba kuluviki ukuthi amakhosi asukume ezekhaya empemulo kodwa ngokomthetho njengoba la ekhaya ke kufundiswa abantu ukuthi umuntu akazisho ukuthi uqhamuka lephizwe ngaphansi kwayiphi inkosi ngoba ushembe wayethunywe emakhosini indaba yethunywe emakhosini ingoba konke ubonakala kuqhamuka emakhosini phela abantu bengakayathi imizi babehlala kwenkosi abantu behambe namakhosi bezungeza umhlaba phela babakhela nje amalawo osegalile akhe umhlaba bo-3 or 4 kuthiwa nawo ngingakho ungashiya usugaliwe khona lapho inkosi kwakhiwa isiqinqimu somuzi ngaphakathi ogangele lapho inkosi kuthiwa umuzi wakamajiya lo ahlala uyibutho phela uzozala amabutho azale ney'ntombi ezozala amabutho kuyinto kuyinkolo yabo mayibona inkosi umnuku bangakabi khona kangako ngoba yithi intombi ezalele ekhaya ngoba wayenelwa ijuzu umfana lo wonile onisingane umuntu wayenelwa ijuzu ushaka ukuwakhuza yona ngekhathi zophuma namakhela babebulawa abantu shondala inkosi yamanazarete uNyazi wakuthiwa nje insizwa umuzi wendoda kuthiwa bobabili nentombi nomfana banelwe ijuzi inkolelo abayithi abahlangane nesiqalekisi singakafiki emhlabeni ngoba sizobhubhisa umhlaba ngoba bonene baphula umthetho wafika ushaka wayivala wathi cha akube khona ingezamuzi nenhlawulo abazulane bashaka-ke iy'nqapheli ney'ndwebi bazobona kwenziwa yinto wafuka wathi cha ungabe sawulama ulamabutho wayikhonza amabutho shaka
wathi abekhona ingezabuzi nenhlawulo kama ushaka ingezabuzi nenhlawulo zazi ngeke wayenelwa ijozi yomuntu ongena emzimbeni ndoda ngesibhono ngoba kuthiwa wenza ichilo uzokwenza uzodala umphendukazi uNkulunkulu akhe isiqalekiso nenyanya ikhiphe iqalekiso. Manje-ke sithola amacala anjalo bakhonza abahle basezulwini. UShembe wakhe ikhala emphefumulo uzokhuqula leyo nsini ngoba siyazi ukuthi impande yasikuphi. UShembe uzogeza konke. Azogeza ngisho nomqala isibongo wakini. Na yonke le nkunkumo engikhuluma ngakho uze ufike lapha izolo ngoba ufika kubulala umqala isibongo athi ingane yakhe emnakile. Abulala ingane yakhe kubulala ingane yakhe lo uchunge maye lethi isiqalekiso usifike singane yakhe ingane yakhe isiqalekiso maye letha ubupha usithatha unesi ingane yakhe uchunge ukuze kufike okhokho ababefunga okhokho bethu baphinde bandise usizike nabo ngoba bagcine bona benzelana bodwa imicimbi bangabanako laba ngaphambili kuzula onamandla ufetshiswe ingane lapha ekhaya uthatha yona leyo thona uthundana wakho uzuthatha ingane yami isiqalumile ilinga uyenzele umhlonyane sithi lezi ezafa zadliwa yinkulumo sesesweni zonina thina senzela ngani umhlonyane abanjani abenzela umhlonyane sizoyiphindisa le ngane kusho ingane eseyikhulile seyindala eyixhegu eyisakwazi ithi soyiphindisa le ngane sovela siyenza ukuthi imithe khona ino 10 years kade umhlonyane umthetho wethu uno 14 years ingane isiqalumile ilinga ingane mhlawumbe zikhuluma zinothelenzi mhlawumbe lezweni yindaba ingane zifutho ngendlela engaseyona kaNkulunkulu ingane seyiqhwakelwe ingane ezahamba emandulo zingazalwanga sezindala anamathele enganeni encane ayikhulisa ngokushesha lesisakwazi ngoba sifuna ukulwa ngale ngane ingane yonakala ino 10 years uthi uShembe inkosi ilanga ukhuluma namadoda kuze isikhathi lapho khona kuzozala izizukulwane esikanelezele uyayibona inhlanelezele le ngoma kahle ngolunye usuku sigoqile kwakhuluma isizwe akasibisi ekade yabhubelula yathi mina ngubhoko ngane mina yathi le ngane yami isho lentombi isho lokho ngokukhuluma phezulu umntwana wathi lo Nondilo lozalwa yini samnikeza thina ikhoma zokuthi lapho kodwa wahlangana nabanye Nondilwa bamfundisa umuntu okubulala wayesefaka umuntu okubulala ekhomeni zethu wayese ebulala indoda ngoba efuna ukuthanda unkosikazi wakhe wazala abafana ababili labafana ababili bawumkhulu lengane enkulumo yayo uthi labafana ababili wayese ethatha lokuthakatha kwakho ukufundisa indodana encane ayibulala umfowabo uthi lezi ngane zonke lezi ayibulalayo ziza kuyena ngalelo ukuthi ngoba thina samxoxa takamezi thina nathi sihlele esikhogweni nathi ngoba sasize inyanga sihlele nathi ubisha indodana kodwa lezanga izulu lethu lelo kusho uthi lona zulu lethu lesihogo kodwa simvumanga ukuthi ezela ngoba yena wenza okukhulu nathi wehla wenyuka kundindasebeni nalezi ngane ayibulalayo uyafuneka ukuzodla bese eyibuyisa ayilethe emhlabeni uyibuyisa kanjani ngoba uthi uma athathe le ngane ayihlanzele esikhotheni imithiswe bese athathe umfana amqhawulise la aphinde futhi amkhipha umhlobo ingane zazawo abafana abawu4 lithi likhethe uxoxa abafana bakhe abona abafana bakhe ingane zakhe uthi zalamane entuzana uthi abafana ababili abadala abafana bomlamayo abawu4 babuyiswa lesalwazi hawu uthi hayi phela imkhuba miningi esenza lelo thuna basingahleli nomvenqa usize sina uShembe uzokhuphula leyo nsila amen bonga wena ujabule wena ozalile emndenini oqondile ongazange ube nazo ihibe bonga mbamba uShembe ungaphaza ungadidiswa mina ungashomani nabantu abanjengami ngoba ngizokudidisa kube wena oqala ukuphinde emndenini wakhe ungani wasishomana nami ngakufundisa uba nenhliziyo ethekile uzokuba kokuqala ngawo uzolokho kokuqala ophindisa uhambo lomndeni wakini qonda ungabi namngane amen usizile uShembe uyisenzele kwabantu uShembe akafuna imbuzi bantwana benkosi akafuna inkomo akafuna emnikelo ufuna inhliziyo yethu mayibongozi amen inhliziyo yethu mayaphelela nje uShembe akayilindi ukuthi naye imbuzi manje uyabageza abantu bakini abathula ithixo uyazi ukuthi mase bagezile abathula ithixo bayokuba zobuka bathi inkosi sicela ukubonga ingane yethu sicela umsebenzi mayibongozi amen uma ufakazi khona insizwa labafana omncane lakuthiwa abandebele khuluma ikhehla kuwo lithi mina ngangibizwa ngesidenge ngisaphila yabona abantu esibuyisa ngabo emakhaya
sithi hawu is-Aram isitenga hawu amtshela isibona isitenga le hayi sambe sonke lapha esitolo hayi bangombizi noma uzoshisela isitenga hey nabantu bangena izulu egijima bangena uthi mina ngangibizwa ngesi-Aram ethandazela abashumayela ithi mina ngangibizwa ngesi-Aram kuthiwa ngisitenga ngangena izulu bashela lithi mina pho uzofuna nekhaya lemphefumulo uthi hayi lana ekhaya lemphefumulo ngize ngoba mina ngizoncenga lo mfana ngoba lo mfana yimina engamcela uNyazi bezulu ukuthi inkosi sicela usiphe umntwana ngoba lapha emhlabeni bonakele khona bakwethu ababethakatha abenza imikhomenza yonke into sicela usiphe umntwana nomntwana esasimcelile ukuthi uyena ozosithethela amacala usebenza nawashiya wathatha isibongo sikayise wayeseba umshumayeli wanayeNazaretha usizi washiya wayeseba umshumayeli wanayeNazaretha wathatha isibongo sikayise uyisebenzanga lutho khuluma indoda endala ithi sabona ukuthi akasasiza lo muntu sethatha isibongo sikayise samduba uthi sase siyocela uNyazini sacela nengilosi uthi ingilosi lo mntwana ukuthi lo mntwana kehle emhlabeni khona azosithethela icala kodwa uthi icala enzima kakhulu likamfowabo owaphuma umuntu waphuma wenkosi ayicela phansi siyabuza yini indaba nakuba hayi phela kunzima lo mntwana waphumayo kunina wakhe nomfana ngoma kuyena unina wakhe uyinkinga ucela phansi yonke into manje sifuna ukuthi lo mfana ezemhlabeni ukuze kuzothetha icala kamfowabo waphumayo ngokuyingozi manje lo mfana ngimthathile ngamletha la ekhaya lemphefumulo mina nginasono mina la kugezwa ngalo kodwa ngiyangena mina ngoba mina ngihamba noNyazi ngimthathile lo mfana khona bonke labantu bakithi bezobabhela lo mfana bese bezogeza njengoba uthi mshumayeli abahambi bayahleli bakucela ukuthi kuyosetshenzwa ihleli uthi ngijabulile ngase ngimthumele lo mfana ngamtshela mfana ukuthi hamba khona uzogeza labantu bakithi uthi ke sizobonga namhlanje ngoba laba bantu bakithi bageziwe njengoba kade kusetshenzwa lapha ekhaya mayibonkosi nasebuhleli umfana waya uthi bageziwe wathi into ebuhlungu lo mfana uhlala naye wasele uhlala nomfana njalo umntwana manje uzomdidisa umntwana ngicela lo mntwana angayeki uzosebenza lapha ekhaya akanalutho kodwa sizomcelela umsebenzi ngolesini bengayeki emsebenzini ngeza senimanyezwa lapho nangu ndebele ucela ukudlulisa wathi ngiyaxolisa asiqondile igqilazo lomntwana kodwa sizokudlulisa lokho ngoba isimangaliso lesi wathi udadewethu ongumthakathi ubefuna ukungena kumfana ngimvimbe kodwa ngimdedelile ngoba umfana esela ekhaya ngathi akangene ukuze abambelelele umfana kaMthuli ithi uthi udadewethu semthulile iThixo mayibonkosi usevumile udadewethu ukulahla iThixo zokuthakatha usegeziwe ngalomfana sengizokwazi lokhu kaNkulunkulu nawe udadewethu siyocela ukuthi sicela Nkosi usiphe umsebenzi lo mntwana athole umsebenzi uzobe sekwazi ukuqhubeka nokwenza izinto mayibonkosi lunga nawe majina lunga nawe abantu bakithi bakontulungile khona bezocela uNkulunkulu uzoyithathaphi izinto zokuthetha amacala umuhleli ikhehla elabulala ingane licupho umakoti ukuthi abaphumele izisu khona uzothola intelezi uboshiwe lo muntu makukhokho wakho uzotholani yena insizwa kaDidi la uNkulunkulu wayimbulela uNkulunkulu wakhe egqoka ikapisi egqoka amateki encikile wathi wena uNkulunkulu wakho awucele ke yini uthi engaceli lathi izwi yini ongayicela kulo muntu owahamba esigebengu namanje usesigebengu kufeni ushembe kuphela ngiyaxolisa untshontshe igama lashembe lokuthi umndlu wamafa wawabutha amafa okhobethu ngesikhathi bephuma bephambi kwendleleni bengena ehlazweni owaqoqa amafa ayobaphe bona okhokho bethu babenikezwa isiliva negolide inhlabathi nemfuyo mayibonkosi ebabusisile umvenqango benakho konke bathi mase bekhonza amaxhobantswana bekhonza abacindezeli wasekuthatha uJehova wasekuthumela amafa waqoqa unawo wonke amafa okhokho bethu phela into efunakala ukuthi kulunge thina sicelele bona bageze bese wakhipha ushembe abaphe bese begcwalisa izandla zethu mayibonkosi sengiphetha ngiyacela ukuthi ngiyifunde le ipheshana nje lo ngifuna ukuyifunda ngicela uNkulunkulu asiphe indlebe sezulwini sibone ukuthi indaba yonakala kuphi ukuze singayivumeli lento
ngoba okhokho bethu ezinye zezinto esifanele siyithandazele ukuthi inkosi bahamba beyilokhu ngoba uma behamba beyilokhu singabathandazeli uNkulunkulu abageze lezothixo ngoba yithixo zabo. Ngizothatha isiceshana esincane. Kuthiwa omubi Sathane waxosha embusweni wezulu wasehlela emhlabeni nobubi nezisebenzi zakhe ezaseyizuzile ngobubi bakhe. Waqala wasebenza umsebenzi wobubi kubantu ngoba ephikisana nokulunga kukaMvelinqangi uShembe uMoya Engcwele. Ufundisa abantu emhlabeni ukuba balwe nokulunga nobungcwele nenhlanzeko balwe nobuhle. Konke kwenza ngendlela eziningi ngobukhazikhazi nangezindlela ezibukeka sengathi impucuko. Ukuhlakanipha kwemfundo ezinye zezindlela alwisa ngazo ukulunga kukaMvelinqangi kukaShembe. Ukukhohlisa abantu emhlabeni ngokuthi ubashisa ubungcwele bamasiko okhokha ababewaphiwa uMvelinqangi okwakuyinkolo ababedumisa ngawo uThixo. Futhi omubi ufundisa abantu ukukhunkula, ubuthakathi nokugedla nemikhuba yokunyama. Nansi eminye-ke yayo uzofunda yodwa yezinto uLucifer afika ayithola kwayitshala ey'nhliziyweni zokhokho bethu. Namhlanje kunzima ulaka lomubi olunonya. Uzofunda nje le ndatshana encane. uShembe uNyazi bezulu uthi umuntu oyisidalwa sikamenzi wezulu nomhlaba akaxwaye ukuthi angahlaselwa isithixo okuthiwa ulaka olubi lonya. Ingane yomubi leyo. Unya ingane yomubi, izinyane lomubi. Ngoba ulaka lwenza umuntu abe isigqila salo, athuthelizwe ubala, kanti sekungena inhleze yensila yomubi. Bese ulaka olubi limthuthuzelisa ekulweni engabe sakwazi ukuzibamba. Ulaka olubi lenza ingqondo ibencane nokuphuza engqondweni kuyabaleka. Lokho kufana nokuthela amanzi ebhodweni elincane elibaselwe ngomlilo omkhulu ngaphansi bese sheshe bila. Lawo manzi agcina ngokushesha aphele. Umuntu makwaba nolaka ingqondo yabaleka. uMvelinqangi uNyazi bezulu uthi umuntu oyisidalo sikamenzi wezulu nomhlaba onolaka inhliziyo yakhe iba isigqila salo ulaka olubi esatshwe ngabantu ngoba ulwa nalapho ungadingeki khona. Ulahlekelwa izihlobo zokulunga abe isithandwa sababi ngoba uMoya Engcwele uShembe akahlali enhliziyweni enolaka olubi ngoba ingcolile. Akubikho ngisho nomuntu ongameluleka ngoba ungumuntu olaka ongatshelwa. Uzibona azi konke kanti uphungulwa ulaka olubi. Ulaka olubi lenza umuntu engathi ingqondo yakhe ayiphelele ngoba akaziniki kahle isikhathi sokulalela ezwe kahle okukhulunywayo. Ufana nesilwane esilumanayo esibanjwe ngonoxhaka okuthi uma usondela uzosikhulula sifuna ukuluma wena uzosikhulula. Sengathi ulethe umuntu onoxhaka kanti uqonde ukusikhulula. Ezinye-ke zeyithixo lezomubi akhokha ngazo okhokho bethu baba nolaka baze bagcina sebengabathakathi. Agcina umuntu esenenhliziyweni, agcina umuntu engasayiboni nento yakhe ukuthi unemfuyo, esebuka ihlo lakhe selibuka lapha kwamakhelwane libone inkomo zakhe zincane leza kamakhelwane kanti zidlulana nenkomo yodwa abesengenwa umoya omubi. Umonakalo wolaka lomuntu ononya. uMvelinqangi uNyazi bezulu uthi isidala esingumuntu esinolaka olubi lonya silimaza impilo esiqwini esingumphefumulo wakhe. Ulimaza ingqondo, inhliziyo negazi lakhe. Akahlale ethokozile empilweni yakhe kanti intokozo ingamasosha avikela impilo yomuntu omubi. Ngoba umubi uyajabula uma ebona umuntu edumele ngoba indumalo isihogo somubi. Ukuthi wena sewakhe isihogo somubi ehleli namazinyana akhe ngaphakathi komphefumulo wakho. Lokho kunciphisa impilo enhle kaMvelinqangi emphefumulweni wakho. uShembe uNyazi bezulu uthi isidalwa esingumuntu sibe sinolaka olumbi enhliziyweni yaso. Lokho kuyafana
nonkosikazi oncelisa ingane yayo ebe ethukuthele kakhulu kuthi emva kokuyincelisa ingane ibisiyafa ingqondo yomntwana besiyafa ingqondo yomntwana ngoba akusaphuma ubisi oluhle noluhlambulukile ebeleni likanina ngenxa yolaka olubi lonya. Phela ulaka olubi lihambisana nokungcola oluvela komubi. Phela omubi ungukufa. Umuntu onolaka olubi lonya uvamisa ukuhlaselwa ingozi ngokungabe esakwazi ukucabanga kahle abuswe ukuthukuthela okungagcina kumenze umbulali ngoba akakwazi ukuzibamba. Amen. Izinto lezi athi uNkulunkulu asiyiqaphele. So iqaphela kanjani ngoba ziyasihlasela. Asithandazele ukuthi inkosi laba abaphahla imphefumulo yethu kusukela emandulo baphucele lolakalonya ngoba lagcina sebenzisa okungafanele abazalanga bengabathakathi kodwa bafebe bengabathakathi. Siyabonga socela ukunikeza omunye wabavangeli benkosi asiphethele inkonzo. Inkosi ibusise izwi layo. Amen. Siyabonga bangcwele benkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha ukuhlangana kule ndawo. Kuyinto enkulu kakhulu bafowethu ukuhlangana la. Sihlangane nezwe elikhulu elibusisa umhlaba wonke. Ngizibongela nami ukuthi ngifikile nganyathela lapha ekhaya ngabonga inkosi. Sengathi ngingangena elizwe lekhaya elizweni zethu lisingene kahle lisijobe sazi siphambi kaNkulunkulu. Amen. Ngizocela sivale ngesihlabelelo sika-181. Inkosi ayisuphama kwabangcwele. Phakathi